mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Ndima tekwana huko tevela mafhungo. Vhorasaintsi vari ibuprofen, philisi ishumiswa u langa vhuṱungu i nga thusa u thivhela khombo ya cancer ya mbumbelo. Ngudo yavho yo gandiswaho kha International Journal of Cancer yo sengulusa data u bva kha vhafumakadzi vha zwigidi zwa 42 na maḓana mararu fuṱahe ina vha miṅwaha ya 55 u swika 77. Mawanwa a ngudo o bvisela khagala uri vhafumakadzi vhane vha shumisa philisi dza 3 nga ṅwedzi vha na khombo yo fhungudzeaho ya cancer ya mbumbelo. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Thilu Hospital of Shandong University. Vhorasaintsi vha wana uri mililo ya ḓaka i bvisa gese nnzhi dzi tshikafhadzaho muya u fhira zwe zwa vha zwo anganyelwa kale. Vhunzhi ha gese dzi ya vhanga thaidzo ya u fema kha vhathu. Ngudo yo wana uri tshikafhadzo ya mililo ya ḓaka i fhira vhubvisa gese ho vhangwaho nga vhathu kha zwiṅwe zwipiḓa zwa ḽifhasi. Bammbiri ya tsedzuluso Global Wildland Fire Emissions of Full Volatility Organic Compounds from 1997 to 2023 yo gandiswa kha Journal ya Environmental Science and Technology. Mutetshelesi ari na maṅwe mafhungo ane vha khou tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu kha vha ri founele. Nomboro ndi 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyanana o tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.